What a day, what a day. Good things coming my way. What a day, Ini what a adalah day. kegiatan peningkatan kapasitas SDM kepemudaan yang diikuti oleh seluruh lintas organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pariaman. I got sunshine on my back, I got hands that wanna clap, I got all wheels on the track. Agak di bumi nama mereka kini aku kata berikan saya 10 pemuda, saya bincangkan dunia. Dan hari ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah bersama Kodim dan Kapolres dan tentu narasumber kita bina pemuda ini agar mewujudkan tujuan kita bernegara yaitu rakyat Indonesia. Untuk memasangkan bom arti sebagai tanda Kemah Pemuda shoes on my feet, I got a good name on the streets, I got no place I gotta be. What a day, I got more cash in the bank, I got more gas in the tank, I got green lights all the way. What a day. Charles Barkley skills, $100 bills, new rims on my wheels. What a day. Walking on the beach, sunset looking sweet, she just kissed my cheek. What a day. What a day, what a day. Good things coming my way. What a day, what a day. What a day. What a I'm on my way. All I can say, oh what a day, oh what a day. What a day. It's a good life, living it right. It's a good life, and we do what we like. It's a good life, living it right. It's a good life, and we do what we like. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam hal ini. Kenapa tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan adik-adik generasi penerus pemimpin Kota Pariaman ke depannya. Salam pemuda! Saya! Kota Pariaman, rancang sekarang! Oh what a day. What a day. Pariaman!